Hah? Kini kita kinong pong life jacket hari siap. Nah, tapi ulang kumui ni ulang kum lizard. Ikan tu iu jadi jengkau ni. Ni tu dia jadi jengkau bayar dan naik. Thank you. Te parlok sa isin par kita haneka wa raw kadega lenti sobar maka lenti sanung cerima. Te lamit menta teginang ya ngelepan saja kena kawaan. Puasa di sisi yang dekat campsite. Ni punya go against the tides. Oh, ngelasim nak kadur tu, ayo. Ayo. Dah. Nggak anak benar teh. Em nggak i kena rejik saya. Ngam dah i bahar mar ngala palang kena ngala jangan am. Tengah dapat i pi kelentir minum i kemari dah pedang jong ka wa. Kana milit pak simpor. Kana milit yang ai. Kane kade kesin bandeng kong nga bangan songling min. Wow. Richard, pas ni. Tu, koran kamera. Tiwas ngoy na dumandeng ang klam yawan pali video na du pasdang jongka video hi kena trip pamenta namar ba ilami kaman miet tuan ruba je ngami na iyang tingi dang poi pat menta kandai je kandai tamay sina sipo wa sobar te akwa bangan peni pi na du mene berpangami andre namar pakai nganya kakali ngam syam lalaman peni pi tinga try shibet i kum tu bangan poi sti kajaka sa peni kajung syam kakam biang nakabenta jong pi poi sini kajaka kapor kre dum kum tu live je sawi san maje da fi position am kamu da village ti siliang jo ti ka camping site bukan biang ma plus baka de men met am de men met ka klan ma kala kaler te kham sham chinge hi au maji kham sham chinge hi maji jangi ban kinge kale ti parlok ngila jan poi kene ka Antennas Hill Tribe Camp. Wow, Joe, you didn't wear any life jacket? You were ready to jump. Yeah. You understood what he said? Something with Brahmaputra. No, not Brahmaputra. Jorabat flood. Ni tinggi syong lain ngot tang banga nga syong khmat poin kong mga itu arngot. Wow, what about us? Kita kawai kalian teh. Nga syong mga tu. We are the fastest, but 58 speed ready. Bagi sispa. Complete transparent book dan. Away. Ni lagi saya. Tingis tang ban rumah ni siapa? Antennas Hill Tribe Camp. Mana siapa? Ikan tu iu jadi jengkau ni. Dia tu dia jadi jengkau bayar dan naik. Thank you. Ni iu jadi jengkau. Music thao không phải là Không pula. bộ phong của bộ lên chơi skim It's Kemba pi dang ya pe kan ka video jonga la miet pelat ngamla ban continue ka vlog jonga plus ngala bun kam na tu mene hadu mentaru bat ngala shu sam thiab ha dengan sepen EP la syai kan ka jaka wa ro sana ka kalong jaka ka baitran atrai la si ka por ba mensengi namar ngila poi mene men miet dengan Kemba pin yai pe kan ka video hadu bas dang hi bat ha ke du bakut jaka ka video bat ngan sa continue na syai mo good night. Parlok. Ini kan. Ini. Kene kan parlok kadai kawaro. Kastet ka pasuk ya pi baro. Kene kadai ka jaka ka banga ngadon men. Niat bat kalai i mun kada khmat. Ba kalau kemen ti phải ba ang pin pi kene jaka. Kene ba ya set hang te ne ti parlok ngala get ready no pata ngala dive no shum ka ka kham jiliu tengah pikir ba hapon ki life jacket kenang ba safety first shom ready Ready? okay.
So, ti sendur swak. Sendur swak kandiat. Ti perlu kini kini boat. Kini kawai. Kana kini ba. Sekarang boat. Kanya motor boat. 1, 2, 3. Nice. Welcome to Wano. Ti rasa lang dapat siya. Ti siya kasi ka. Ini jengis siya. Siya bakam jendong kandiat. Check. Ti bakam jelio. Kada biki dengat siya na pinang iga jendong. Karena nang ti menit kaya na siya. Mensingipat kaki nanti siya na. Hongkong menus kata ka jengah kaya karon. New vlogger, please follow and like and subscribe to the channel of Mrs. that birthday 4. Bye bye. Sabi ya. Kita lagi dekat kar, Ray. Terus bro man. Nyiap bre. Hah? Nyiap bre. Lepas live jaketnya bre. Lai. Okay, bye. Yeah. Hah? Oh. Alin ini, Ray. Deka kalau kumka mini beach mah kadang-kadang hanya ada siap nanti harum mau berat banyak nanti nomor kalau kita cuma ni beres seperti siapa dan ya dulu istilah kompani betul nah deh ya kenapa we found a stone, a gold stone gold. Sige, recommend pakai. Therapy. It's holy. Sobang. Yeah. I'm a kid. Are you a kid? I am still a kid. I'm sorry, forgive me. Kini kita kinong pang life jacket. Hari siap. Tapi ulang kumui ni, ulang kum lizard. It's like hari sobat. Kapap. Ti perlok mentangin mi na po campsite nang ne. Ti ready to dos. Ti. Bye bro. Bye. Ti try. Ti balon silang balon. Bye. Ti mentangin mi na po na waro. Ni sa terter siya kamat pangan sa panifiki jaka bangin lain. So, kena yang di bamlin. Melihat yang minit kembang orang ba. Per menit tengah nak begitu maka jika lang kembang datang tak saya kesini ni lah begitu ada. Internet Hill Tribe Camp. Saya wan cikini ke jaka. Kalau kau baik penat, mah piawan kiperlok kiperjar ke bahayang begitu. Bisa lehan kawal itu TikTok. Yang saya kenduk yang pan. Nah nanti saya kemarin ingin shock saya kali nanti. Ingin saya kenduk pan anda sedikit kan. Mah ingin bayi nak mata. Tong kekaran kekelain kabek na ini situ. So kami mas nam lah nyaling baik. Happy. Yang betahi. Betahi. Sekarang pandang bahahi deh. Ini ide ibak viral. Isi orang ibak lun. Ini ibak. Dapat nak prank video kita kenal ide ibak lun. Okay. Dapat nak prank video kita itu komen apa comment section. Ide ipet yang kena ke campsite sana kan. Lokum na fiwan sana. Subang. Kau orang yang seisin nam. Nyawan dia. Empat pendap lah ketika transparent boat. Okay. Oh, itu yang nak lihat transparent. Ini kita sedang ya jeng stay kita sedang enjoy yang balik sa takaw ka krem ng mala asyo banyak lang ba namar kidang don ka
road construction ang tiyak man. Tengok sekarang kena ka video kan day ka ba pen internet fee ba istana ban page. Tengin saya syam yang hakawe pat kapor, pat hakawe pat ka vlogs. Bye bye.